Bạn là con cái đi các bạn ta bằng không và con một cuốn đã các bạn sẽ phải tập tết bằng tết và cái gì xoài và cái hộp hộp và cái hoa mưa và chắc chưa cùng con và nó đang đi bắt ao và nó phải đi cùng con và nó bảo quản cũng đang điបងភៀវម៉ុងហ្គលីបងប្អូនយើងបាទព្រមបានគ្នាភាសាហើយបាទប្រិមិត្តយើងទស្សនានៅ YouTube បាទសូមចូលរួម share ឲ្យបងហើយជាការលើកទឹកចិត្តបាទដោយសាររួមជួបគ្នាម្ដងការបានលេងនៅលើសង្វៀនគឺមិនតាន់បាទឆេឆាវនៅឡើយទេបាទមួយអត់ណាស់រស្មីកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលខៀវមកពីម៉ុងហ្គលីតែអូយបដូរកណ្ដាប់ដៃយើងមានព្រៀបជាងបងប្អូនយើងមានព្រៀបជាងចលោបាទកងចេញមករៀមគេថាចូលពេញម្ដាយហ្នឹងគឺពិបាកបាទទុកតិចហើយកាប់គោរពជួយមេឃអូយចប់ទឹកម៉ុងហ្គលីបងប្អូនយើងបង្គោលខៀវម៉ុងហ្គលីមីវជេណាJika sekarang Pusat kita menerima hai bukan konggom jadi berat kedua kaki dan dia memberi dan TV round 2 atau TV Amal Pusat yang berjaya dalam Pusat dengan macam aja. Ôi bay ham time ប្រិមិត្តយើងដែលបានទស្សនានៅ Channel YouTube ខ្ញុំបាទអេដមីនសុភីបាទសូមជួយ Subscribe បាទដាក់រូបសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យបងប្អូនណាចូលមកក្បាច់ថយអើយក្បាច់ពិសេសអែមស្នេហ៍ពេញចេញលោហាន់ទៅហើយអូយទៅហើយបាទចេញអាការៈមិនសូវស្រួលលោកកញ្ញាកដាលអូលបោតថ្មិញបាត់ទៅហើយអូខេចិត្តសឿងមែនកីឡាករមកពីម៉ុងហ្គលីនេះរើដាក់ខ្លួនឯងបាច់លាងទឹកទេអូយឥឡូវបន្តទៀតកាប់ជើងក្រោមបាត់ដៃបាច់ចាត់មួយ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
តែម្ដងរស្មីចលោមួយប្រយ័ត្នតែមើលទៅអាយ៉ា Để tiếp tục cả bên nào Hùng Dũng khi gặp đội tuyển Thái Bung Marathon bóng chuyền Campuchia Mongolia tất thì bao nhiêu chuyện tất bạch của quay đâu rồi tất thì bao nhiêu tất bạch đó mà con đọc Bustrong nằm bên trong con mắt Bustrong sẽ đánh được đối với chơi và quan sẽ thành với vừa nói sáng dẫn đến bảo Bustrong tất thì bao nhiêu sáng sáng có quảng sẽ bao nhiêu sáng có Rasanya juga beruntung Aku tak menyenangkan Apa yang sangat menambah Menambah Kemudian menjual Dan itu hasilnya Kami dapat semua dengan awak yang ramai Walaupun semua dengan awak dan kurau Kami dapat menjual Dan pada saat dengan awak dan terbuka Maka cari mencoba Oh sekarang aku membeli Aku mungkin kalau pengaruh Aku pengaruh Allah dia selalu baik. Orang selalu kita semai. Ayah. Dương chân nèច្រើនណាសាច់វាយបងប្អូនបាទការសង្ឃឹមច្រើនបាទស្មីសម្រាប់ទឹកទី1ទឹកទី2បាទចូលទឹកទី3នេះទុកកុំឲ្យតែមានការប្រែប្រួលខ្លាំងជាងនឹងបាទហោះពីរដៃវាយអីយ៉ាស្រាក៏បែកគូតមួយចូលពីរដៃបាញ់ឡោបាទរងចាំអ៊ុតលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតប្រកាសលទ្ធផលប្រកាសបាទសូមអរគុណឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ3ទឹកចាស់ក្រុមទាំង5រូបបានផ្ដល់ទង្វើឈ្នះចាញ់ដោយឯកច្ឆន្ទជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបងកូនក្រហម